В Акмезджите попрощались с Эльвирой Эмирали Капнист. Известная крымско-татарская поэтесса скончалась на 55-м году жизни после болезни. Проводить ее в последний путь собрались близкие, друзья и коллеги. Lirik şairi edi. O hayatını pek seviyordu. Sonki yıllarda biz onun ağır hastalıkka uğrağanını işitip bile pek azaplana edik. Lakin o özünü pek güzel his etken gibi, özünü pek güzel duygan gibi bizim yanımızda bir vakit özünü böyle bir düşkünlükке düşmez. Daima böyle gülümsirep, güler yüzlü olup, hayatını sevip, daima bile koterenki ruhta yürümeye tırışır edi. Эльвира Капнист родилась в городе Бухаре, вернулась в Крым в 1989 году. На родине она начала писать стихи. Капнист – автор нескольких книг и сборников, писала поэмы и пьесы. Особое внимание она уделяла изучению жизни и деятельности участника национального движения Ролана Кадыева. Эльвира Капнист çok bir duygulu, vatanperver, güzellikni көрген, güzel şiirler yazgan, acayip bir insan edi. Sübet etip doyamayydın ondan. Çok yazık ya. Çok kısa ömür oldu. Yatkan yer çünkü cennet olsun. Ya Rabbim.